Yes, bakunzi ba News Lab TV rero kanogeye mbifurize kugomba kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana amakuru agezwe muri ano masaha arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye kuko nicyo kintu cy'agaciro tubazaniye sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura by'umwihariko kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi ni byinshi cyane tugiye kugenda dukomoza muri ano masaha by'umwihariko turaza kubabwira ko turi ku itariki zigera kuri 28 z'ukwa mbere 2026 ni amakuru agezweho nyamuneka icyitwa imirwano ikomeje guca ibintu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka ibintu ahitwa za Uvira bikomeje gukomera, tugiye kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo tubapdatinge, tubabwire uko situation ihagaze kwamaze ku makuru menshi byatandukanye tugere tubapdatinga tubabwira uko byifashe. Nyamuneka kuko mu bice bigiye bitandukanye icyo nakubwira cyo situation ihatari, ivumbi rikomeje kugenda ritumuka mu buryo navuga ko udasanzwe. Nyamuneka muraza kunyemera mbabwire yuko itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Baraka ryateje impungenge avuga ko budasanzwe. Turaza kubyinjiramo wenda umenye ibijyanye n'iri tabwa muri yombi, turaza kuri komoso byinshi bigiye bitandukanye. Muraza kunyemera rero by'umwihariko dukomoze ku makuru yemeza ko MLDP twirwaneho yafashe utundi duce dushya muri teritwari ya Fizi. Turaza kubyinjiramo, turaza kubabwira ishimutwa ry'imishahara by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi harasabwa umucyo ku mafaranga yaburiwe irengero. Turaza kubyinjiramo tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ibintu byongeye gukomera Kinshasa, nyamuneka ivumbi ryongeye gutumuka. Amakuru namaze kwakira nuko nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihe uwitwa Tshisekedi atitonze mu buryo bugaragara. Turaza kugaruka by'umwihariko ku nama idasanzwe ikomeje kugenda ihuza AFC M23 n'abayobozi bayo, ndetse ikaba ari inama ikomeje kwiga kuri byinshi bishobora no kuza gutuma igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giterwa kudeta mu buryo bugaragarira buri wese. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Ati yego MONUSCO yohereje mu Rwanda abarwanyi bahoze muri FDLR. Nabyo turaza by'umwihariko kubyinjiramo, ariko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamuneka tuvugana ahitwa muri Warikare ibintu byamaze kuba ibindi ni mu gihe AFC M23 ati yego AFC M23 ikorana n'u Rwanda kimwe n'uko ikorana na Uganda, ariko ntikigikiwe n'u Rwanda. Ni Colonel Nanga ngira ngo wabitangaje. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko kandi nyemera nkubwira yuko mu gihugu cy'u Burundi gikomeje guhura n'imbogamizi z'ubukungu n'imibereho igoye ku baturage benshi. Haravugwa ikibazo cyateje impagarara n'agahinda mu basirikare bamwe na bamwe nyuma yuko bavuga ko boherejwe imishahara ariko muri rusange ikaza kwisubizwa, nk'uko byatangajwe nk'umwe mu basirikare wavuganye n'ishami riharanira uburenganzira bwa muntu FODECODE mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Abasirikare binjiye kuri konti zabo basanga imishahara yabo yongerewe mu buryo bugaragara. Urugero rwatanzwe ni urwa Koporo Chef wavuze ko yari yongerewe amafaranga agera ku 200,000. Ibi byahise bitera ibyishimo n'icyizere mu basirikare bibwira ko impinduka zabayeho mu mibereho yabo. Gusa ibyo byishimo byamaze igihe gito cyane, hashize amasaha 3 gusa ayo mafaranga yahise akurwa kuri konti z'abasirikare. Nta tangazo ryatanzwe, nta n'isobanura ryabayeho, ndetse nta n'ibaruwa isobanura icyabaye. Bamwe muri abo rero bari bamaze
kuyabikuza ku mabanki cyangwa se mu bindi bigo by'imari, bituma hibazwa uko bizagenda ko ingaruka zishobora kuza kuba. Umwe mu basirikare rero yagize ati umusirikare uyu munsi hari ibintu bisobanutse byatubayeho bidasobanutse byatubayeho mu gitondo cyo kuwa mbere twabonye imishahara dusanga hari ikiyongereho turishima kuko twayibonye ari intambwe yo kudufasha mu buzima, ariko hashize amasaha make ayo mafaranga bayakuraho. Agahinda rero ni kose mu basirikare, dukeneye umucyo n'ibisobanuro byimbitse kuri ibi bibazo. Iki kibazo rero kije cyiyongera ku bimaze igihe kirekire kivugwa ko imishahara mike ivugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho abasirikare benshi bavuga ko bahembwa inca n'ikize, bigatuma bamwe bafata icyemezo gikomeye cyo gutoroka akazi bagashaka ahandi hantu babona imibereho myiza, by'umwihariko mu bihugu by'Uburayi nka za Dubai. Nubwo ibi byigeze guhakanwa n'umuvugizi wa gisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza. Abasirikare rero bamwe na bamwe bavuga ikibazo yuko ari impamo kandi kigenda kirushaho gukomera uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Uyu musirikare rero yavuganye na Forokode, yavuze ko mu nkambi yabo honyine hamaze gutoroka abasirikare bagera ku 100, anongeraho ko abazwi agereranyije bagiye bose. Ati mu by'ukuri aho ibintu bigeze igisirikare nta pero gifite. Iyo tuvuze ipero tuba tuvuze umubare w'abasirikare bari ku kazi. Uwavuga ko azi neza abasirikare basigaye yaba yibeshye. Ibi byose rero bigaragaza ikibazo cy'amafaranga yakuwe kuri konti gusa, ahubwo ari ikibazo cyungutse kijyanye n'imiyoborere n'imiterere y'imishahara n'icyizere cy'abasirikare bafite inzego zibashinzwe. Abasirikare rero bavuga ko kuva bongerewe umushahara byari byabaye icyizere gishya, ariko cyabaye kikaba cyarabaciye intege kurusha ibindi byose. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana iki kibazo cyabaye ku basirikare bose mu gihugu hose cyangwa niba cyaribasiye abasirikare bo mu nkambi zimwe na zimwe. Cyakora bivugwa ko n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barasaba inzego bireba zitanga ibisobanuro byimbitse kugira ngo hakumirwe impungenge, ibihuha ndetse n'ihungabana mu gisirikare, mu gihe hakiri utuzi tugaragarira buri wese hanze, kandi n'ikibazo cy'umutekano muke gishobora kwiyongera isaha n'isaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko ibintu bitifashe neza muri rusange, bizi ko ibintu bitifashe neza muri rusange. Ati ndabona aha ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndabona ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu bice bigiye bitandukanye. Yes, ndabona rwose bitoroshye, ivumbi rikomeje gutumuka. Reka tubanze turebe hamwe ibice bimaze gufatwa na MRDP twirwaneho nyuma y'urugamba rukomeye cyane amaze kuba ruca ibintu. Ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki 27 z'ukwa mbere 2026, imirwano ikaze yongeye kwaduka mu misozi yo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa MRDP twirwaneho wigaruriye imihanda ya Inguri, Bikabka na Nehere nyuma yo guhangana n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, umutwe wa FDL na FDN birero ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Amakuru rero aturuka muri kariya gace agaragaza ko imirwano yari imaze amasaha menshi isiga abaturage benshi bahunze ingo zabo, abandi bahungira mu mashyamba mu duce twari duturiye abo barwaniraga, bitewe rero n'ubwoba no kwigarura no kwiringirwa n'impande zombi zari zihanganye. Abaturage bavuga ko iturika ry'imbunda zemereye n'izoroheje byumvikanye cyane, bigatera igihunga ndetse no guhungabana bikomeye cyane mu buzima bwa gisivili. Nyuma yo gufata iyo mihana rero, amakuru yize avuga ko
umutwe wa MDP twirwaneho watangiye kugerageza kwagura ibirindiro byawo byerekeza ahitwa i Lusenda na Loaba, inzira ijya mu mujyi wa Baraka, umwe mu mijyi ikomeye yo mu nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika muri teritwari ya Fizi. Intambwe rero ifatwa nk'iyongera igitutu ku mutekano w'akarere, kuko Baraka ni umujyi w'ingenzi mu by'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Biravugwa yuko rero mu gihe umutwe ukomeje kwigarurira ibikorwa byawo, bishobora kuza gutuma abanyamulenge barushaho kugira amahoro ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi no guharanira bikongera gusukurwa, cyane cyane nyuma y'uko amasoko yongeye gufungurwa, nyuma y'uko AFC M23 irekuye umujyi wa Uvira igasubirwamo n'ingabo z'Abarundi na FARDC na FDLR. Itangazo rero ryashyizwe ahagaragara na sosiyete sivile muri Fizi yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata ingamba zihuse zifatika mu kurinda abaturage, kugarura ituze muri kariya gace. Yatangiye kandi gukomeza gutinda kw'inzego z'umutekano bishobora kugira ingaruka zikomeye kandi z'igihe kirekire. Bagize bati turahamagarira leta gutabara byihuse igashyira imbere ubuzima bw'abaturage. Niba nta gikozwe vuba, ingaruka zizaba zikomeye, haba ku mutekano, ku mibereho myiza y'abaturage ndetse no kuri bamwe mu banyagihugu. Abaturage bo muri Fizi rero basaba ko habaho igisubizo cya politike n'icya gisirikare gihamye kigamije kurangiza ikibazo cy'intambara maze imyaka myinshi ihungabanya uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barasaba amahanga rero n'imiryango mpuzamahanga kwita kuri iki kibazo hashingiwe ku bufasha bwihuse abaturage bahura n'ingaruka z'imirwano. Mu gihe rero ibintu bikomeje kuba agatereranzamba, ikibazo cya Fizi gikomeje kuba ikimenyetso cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gikomeje kuba ikibazo gikomeye ku bisubizo byimbitse ku mutekano, by'umwihariko ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Baraka naryo ryateje impungenge zikomeye, ariko kandi nanone ku rundi ruhande kandi uyu mutwe wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje kugenda rikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Yes, twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka dukomeze tuve kuri ino nkuru idasanzwe ikomeje kugenda itugeraho, ahubwo duhite dukomereza no mu yandi makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ariko akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turebere hamwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabaga Bujumbura. Ibintu byakaze kandi byamaze kuba biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. By'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa misozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Misozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu, ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa ahitwa kuri Puezero hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize. Ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kuba biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kuba kigarurira ibi bice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, ariko kandi nyamuneka nyemerera nkubwire yuko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane.
barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe ubu tuvugana. Amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mpite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande rw'amahanga rwo nta kintu ruri kubikoraho, ngo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kwigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDL rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta, nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike, bigahurizwa mu banyekongo komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, nta mahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda. Icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uvira rero nyamuneka ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha, ibiturika bikomeje kugenda byumvikana. N'amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye.
baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo bugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenwa n'imitungo y'abaturage, by'umwihariko kandi hanavuga isenwa ry'amazu, amatorero y'abanyamurenge harimo n'iry'ingenzi rusange rya 37 sedeke cyangwa se cadeke n'andi masengero cyangwa se n'izindi nsengero. Ibi byafashwe rero nk'igikorwa gikomeye cyo gushinza urwego rwo gutoteza by'umwihariko amatsinda y'abaturage b'abanyamurenge. Ibintu bikomeje gukara ariko kandi bikomeje kuba ibindi urugamba nyamuneka rukomeje kugenda rufata indi ntera. Amakuru rero aturuka ku ikusanwa kugeza